Anya nga tati problema ni Celia itilawag city taapi nga kaslakas to'y ket ti pakasaritaan ti parikot na. Hindi nga rin naman mga kasin, iso nga sagudahin ti surat ni Celia. Dear Kasin, sakbay man ti amin ket kablawang kay tinaimbag nga orasyo dita Nemars Studio kastame ti nakablawak di padak nga dumdumngeg ken nagbibuya iti daytoy nga nalatak unay nga programa. Ilingad daklatan itinaga na Celia. May saak nga housewife at daan iti asawa ken may isang anak. Nga agnanaed kami iti family house mi nga kaden nami datatang kininanang ko. Nga ni Renato nga asawak ket maysa nga mekaniko. Ket adda talyer mi una talyer na nga nakasariping iti balay mi kasin. Dinto nga ni tatang maysa nga manalon. Awan mit ket di tinakana nga parikot mi ti pamilya mi kasinyong tawan ti sapulin ti kinasinged ti tunggal maysa kada kamin. Awan mit ti problema datatang ken nanang ken Renatong asawak nasingsinged pa datatang ken ni Renato ngem siyak nga anak ni tatang. Ti kayt ko sawen sibo di dinagden na kami nga nagasawan ken ni Renato. Dagos met nga nagkadutdutan datatang ko ken di asawa. Taapay. Ngamin ket adamay sa nga hilig da. Nga agpada nga hilig da. Adamay sa nga banag nga pagpadaan da. Anya ko nayo. Mahilig da. Nga uminom iti arak. Nga idi damo ket magusgustuhan bila unay makita mi nga nasinged datatang ken ni Renato nga asawa. Maragsakan kami kininanang at least awan ti parikot da nga agkatugangan. Takaduan ngamin nga maikamkamang saan da nga agkatunusan dagiti nakaikamangan da. Angem siguro gaputa makita damot nga saan na kami matabaybayan ni Renato da kami ken ni Abi nga anak mi. Tilaing madbisyo na kadeta arak, sigarilyo. Iso nga binaybayan milatan kay ni nanang. Ang gaputa masansan mo't nalatang kasjayen halos rin nabiin. Malpas trabaho da, malpas ni tatang titalon, malpas mati trabaho ni Renato iti talyer. Agkuyog danton nga duwa nga mapan aginom, mapan makiinom. No saan nga iti balay mi, mapanda dumayo kada iti mabalin nga paginumanda. Ket ag problema kami moten kininanang at ani tatang kapot kinalakaynan at amot ag-agalan na mot kasakit na. Ket asawak pasaray masubraan na moten nga di na pay amot laod ken dayan no mabartek. Ket di taman nga rod nga rogyak ti amin kasinyong ito yan. Data dito balain, baraw. Ako na tatang. Kasano nga mayaw awantakin. Duwata may nagkabalay. Malipatak pa ikit din. Ambok akit saan na nagkabalay baraw. Ni tatang may. Kasano kong mga malipatam. Nabayagin nga, din natayaw. Sibon di nagasawa kami, kinisilya nga anak yaw, natang. Ayun nga, pasinsya ka na ta. Lumakayak butay. Naglilipat akbat yung baraw. Intan, sumrik ta nga ro na, numunig ta ni tibalay. Ay na, paunay kay matangag katugangan. Kasto man nga oras ti sangpit yun nga nabarbartik kay manan. Pudnot ako nam nanang. Di ka di mo, tatang, Renato, nga nabayag kami nga gurure ken nanangin, nga madandanagan kami. Ay,
Ay niya ako matipagdanagan yaw. Ay, adda kami mutlaang di takaruba nga nakiinom. Kat api kami nga, ingkay pala magikaruba tatang, kat mabaling kayo mat nga uminom nga duwa nga agkatugangan dito balay. Bakit? Pasensyakan nagawis nga road, dati kumpadrek. Iwapod doti ko na ti asawa. Kababain mat no sa aming nga patgan. Wala nga, saan yung kumamat intulog ka, kasti uniti, barbartekyo. Kat ni, datay nakapila damdamagin ni Abi, no, aping awan ka pa No, aping nga karget yung nga malpas trabaho. Imbes ka agawid kayo, agdiretso kayo ti paginuman. Ay na, di laan mo nga makasabidong na itang arak. Anya nga sabidong mat nga bagbagam ba, selya mo, anak ka. Kitagpay sumatatang. Di mo tararamidin yun, no, nasabidungan ta panunot yun, gabot ya arak. Ay pud no, tiko na ti anak mo, sika. Duraw, tila adda, agrasong kay pela nga main. Kit saan mo't nga sabidong ti arak? Di nga main, Renataw, baraw, ay, uwin tatang. Kasano nga sabidong ti arak, saan mo't natay kam kuman, sabidong ti arak. Sabidungan na nga rin tautik yu tatang, da kayo kin ni Renato. Kasta, no makainom kayon, di yu amo ti agawitin, sa kaila agawid, no kasi nga permit barbartek yun. Ay, naibot yun ta pagsawsaw, adda kami mo nga sibmang putan. Ala, kay kidibanganan sa kay tumaturogain. Kasta kay latangag katugangan, di kay mutla agbaliwan. Ay na, kasta unay ti danag men kay ni Celia. Nanang. Abi, anak. Api nga jak nagitan ni tatang iti rabi Ay na. Kasla di ka pa naruam kini tatang mo. Naladaw daman nga nagawi din akin nilulong mo. Tanapan daman nakiinuman. Ay, uri kayo ni lolo jak pa nakita di rabi Sakat iti makariingak. Awan da ngagpadpada. Ada ni tatang mo dita talyer. Ang imangan ka pelang sakan tumapan sa jay. Saanin nanang? Agay ay maklatan when nag-cellphone naklatan. Alang nga rod. Tim, nanang, api nga min nga umininom da tatang kinilolo. Api nga kay keda ti arak kit makabartik nga rod. Jakman ang mukatakwada. Ay, apahok at nakagaya man ala. Naimas man tipangan mo. Win lula. Damdamagin ni Abi nanang. No api ka nung nga uminom da tatang kini Renato iti arak. Win lula. Ti ure ni lolo. Laklakayanin lola ngin magustuhan na pala uminom iti arak. Ay, nadyak man mo kinilulong mo anak ko, apaw. Di, sabidong da ita nga arak. Kadag iti uminom iti arak, api nga magusgustuhan da. Anya, sabidong ko nam lola. Kat madingarod baka matay da lolo kinitatang ko. Sabidong iti panunot anak. Kat mabalindamat nga ipatay. Tano masubraan da. Mabalinda nga maadaan iti nakaro asakit. Ay, madingarod ama, nanang. Kit, api nga rod nga diyo pawila ni da nga uminom. Ay, nanatangkin ti ulo da tatang mo, kinilulong mo. Ay, way nga agpaisaw. Day tamot nga lulong mo, laklakayan. Isunsapay ti mangisungsong, kinitatang mo. Ay, baan yung lula? Nanang, bagbagak to da tatang kinilolo. Nga saan daw mininom iti arak? Alawon, barang dingganda ka. Kene, paspasam ti manganta, agidali mo na kakton, dandanin iti programa ni Manong Nemi, kini yung iti aldawan. Anya, nanang? Dati bubuya iti Facebook ang programa da Manong Nemi, kini yung junior na. Ay, buya ek tumamit dito nanang. Ay, saan na mapalin? Ay, iwan nga agpaiso, apok. Saan nga para ubing dagitay? Anya? Nga, Facebook ko na yung nanang. Ape nga madi nga magbalin nga buyaan, di kas kanya nga ubing. Basta anak kong, di mo pa'y maawatan. Ken saan nga para ubing dayjay? Alawin nanang. Ituloy ko nga rin timanganin. Sige. Ne, padaanak ti programa ni Manong Nemi kini yung ti aldaw. Wen
kasin yung nabayaga ko nga agbibuya kadagiti programa yon ng Rona iti Aldaw ta pagin inanaan kalpasan iti trabaho iti unig ti balay at kalpasan ti programa trabahon to manen panagisaganan to manen ti pangrabian pangmaluman imbagkit di ata may sa pala ti anak mi ken Renato so nga saan nakunay nga marigatan aklunek kasin yung nga sipod iti agbibuyak iti programa yo iti Aldaw at natin iti gundaway nga ngano at dati love scene ko love making nga paset ti surat nga ibasa yo ket kinkidawek met no kwa nga imbag pay digiti kunak tati asawak sipod iti naadaan kami niti anak kasla di namot unay gagaranan nga makipagnaig kanya sipod iti busy iti trabaho na kalpasan na mapanto makininom ngano agawid kasta unay ti bartek na di kad awanton ti gundaway na awanton pigsanan nga makinaig kanya kaya naglunek kasin yung nabayagan day dinaudi nga nagpapas kami ti ragsak kini Renato nga asawak akit siya mabainak ba't nga siya nga babae ti mangipalagip keng kuana at dadigidi gundaway nga anya nga ta siya latan ti mangawis keng kuana siya kundi mangkulding keng kuana ang em naman nagsanudak ta kas lang mabainak ba't ata siya nga babae pa iti agawis aging nga binaybaaklatan kasla nasanay naruwam ti bagikon umanay latan nga dengdenggek ti panagibasa yo ken ni dadim ket kasla umanay latan nga umapapala agim imagine aklatan nga sana all kukulak tulatan uray ni nanang ket magustuhan na nga bibuyaen kasin yung aglalo no ti programa ni dadim ay na sang kay bagana nga ay siguro akit no kumanagsabat ti dalan mi kadaytangan Nemi Ruiz ka mga numay sa akad nagiti nagduyos kinkwana ala ni nanang bakit ang kayong akit nagpintas tumot ngamin ti buses na nagswerten ti asawa na kinkwana win nga rod ayan nanang dati makapalaglag panting ako nada nga buses ay pudnot ako naman ako ne kasla buses iti baraw ti buses ni Manong Nemi kaya buyayin nyo pa ti programa ti baruna ananang ni Yongyong ay mabibuyak mo't no kwa day tamot no ka ti pag-inanaak no adda akit ti silid me buya ket kasta unay mo ti ilik ko no kwa anak ka wen nga rod nanang di ka di magargari nanang no mangmanging mo dati panakpak nga ibasbasa ni Yongyong ay na awan kanyak detan anak ko si kakit di siya wan si kakit di di ka di umapal kaday nga mangmangig mo idinto nga amukbay nga nabayagan nga awan tinapasamak yu iti asawam ni Renato nga anak me ay nanang ada anak min kini Renato saan min nga mapanpanunot pay dagita ay sa bagay ang ay na panagkunak akat ubing kay pay diyo ka di kayat nga maaddaan ti ading ni abi nga apo ko diyo ka di plano nga nayunan pay ti apo ko mi kada kayo jak manamukin ni Renato nanang isunat pangibagaan nyo agad manipod di adan abi kasla di namot ten mapanunot nga nayunan mi ti anak mi ala inak nga ruden inak aginanan ta agbuya ak mamat data programa da iti Facebook ti Manong Nemi alawan nga rod nanang uri siya idaket na banugang
Nagmayat ko man kasin yung no kaduwak ni Renato nga asawak nga agbibuya kadang iti programa yo iti aldaw. Tabaring no magargari mo tirik nana ko na. Ang MC po idi talaga nga sigud nga awan ti hilig nan iti cellphone. Adaman cellphone na nga dati keypad lang man manok pa nga makita nga igaman na santola sanantula igaman at ada tumawag nga customer na wenno kliyente na wenno danasken nga tawagan na pagordera na ti partes ti luglugan. Ket ni bagak nga igatangak ti takadan ti touchscreen nga cellphone. Saanen ko na naman tawam ti hilig na. Ket no makita na wenno mangig na wenno makita na nga agbibuya kadagiti programa yo. Pasaray awisik mo to kwa. Uy, agbuya ka dati ani. Busy ato pala trabaho talyer. Anya dati bibuya dati programa da manong nemi kini yung iti Facebook. Mayat makaliwliwa. Di ka kuma uri agdengeg kalaing di talyer. Bayat nga agtatarimaan ka tiluglugan. Di pala agdengeg kadigiti kang kanta. Ketwen ang sabali la na ito istorya ti mangeg mo o pakapidutan ti adal iti biyag. Tilada. Po aya. Mahilig ka kiti ti drama nga kakasta. Si ka mahilig siya saan. Bahala ka no kasta. Di ka maupayak tumanen kasin yung ayat ko la kumamot nga makipagbuya, makipagdenggeg ti asawak. Tapno padak tumot nga magargari ti riknana. Baring malagip nak tumot nga kuldingen, awisen nga sumrek iti siledmi ket agpapas kami ti ragsak. Angim awalat ta. Agingga nga iti maysa nga rabi kasin yung napasamak ti nakamames nga pasamak iti biyag mi. Idi ta nagkuyog manen dagiti katugangan nga napan nakiinom iti ruar nga ti pagdanaga mi unay ket adayo ti napananda ket nakalugan da iti owner type jeep nga tinagmaneho ket ti asawak. Ay na awagan man ti cellphone na ni Renato si Caselia anak ko. Ay nanang itay pa lang awagak ang unattended met ti cellphone na. Siguro akit na lowbat. Gapot kinadaan dati cellphone na. Alis to nga malowbat. Ay ket problema ni tatang mo awam mo ti cellphone na. Kasano nga ron nga makontak ta ida. Kit nga anya ti orasan. Ay na. Ang mga no intulog damanan nga mabarteg dati uray la. Kit deta pa nagmanayo pa ni Renato. Uray nga ron. Deta nga ron ti pagdandanagak unay nanang. Itatay pa lang nga dagparparit na nga dakas kanya. Anya nga agparparit na nga dakas selya. Diyak amo nanang madadati. Kasi nga no kutubanak no kwan. No dagparit na nga dakas kanya. Kasi agpaiso nga dadakas sa mapasamak. Ay na Diyos ko aya saan kumamat nga agpaiso da ita. Ang mga no adadakas sa napasamak kadakwadan. Sabi ko matawan na nanang. Sabi ko matawan. Anya awan pay, awan dapay, awan pay nga rod nanang. Ay naaya makapadanag dagito nga duha. Nay, ada umawawag iti cellphone ko nanang. Ang unattended met. Ay unattended hanggang nakasave ti face us. Hanggang nakasave ti phone book ko dito number na. Ay siyong batang nga rod anak ko. Baka nakiawagan ni Renato iti sa balay. Talubat ti cellphone na. Sung batam. Alawin nanang. Hello. Siya ngagpaiso. Sino ka dito ito'y, sir? Ha? Pulis? Anya? Na-aksidente ti asawak. Kinitatang ko. Sige, sir. Sa dinong hospital, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Sige, sir. Agturong kami sa sir.
Agturong kami ni ti ospital nga ayan ti asawa ken ni tatang ko, sir. Agyaman ak, sir. Daksang gasat kasin yung tapimudno ti kutubo no atap ko. Talaga nga, no adag paraparik na kanyak nga dakis kit. Kaaduan na kit mapasamak. Kasta unay ti sangit ni nanang uray mo siya ngangin pinatibker ko ti riknak. Dako naman ti doktor. Si bibiyag kalumot dagiti katugangan. Kasta unay ti bang army kay ni nanang idi makadanon kami ti ospital. Ket nakita mi ti kasasaad dagiti agkatugangan. Ti kasasaad da tatang kay ni Renato nga asawa. Dahita kami ti kunkunaking ka, Renato. Urimat si katatang. Ay saan mo nga nakaro ti nakapamayan mi anak ko? Saan nga nakaro ita Urayin nyo ka di pailaeng nakarkaron to into naman minsan nga madisgrasya kayo. Saan kami Saan kami kumamat madisgrasya? No saan nga duldog dati nakakurong-kurong nga. Sumabat kit di kada kami. Agasong ka pailaeng ngamin, Renato. Kaya nakainom kami no saan. No talaga nga disgrasya ti dumteng, di mo maliklikan. Angin, no kumanalimpyo ka, no nasapsapa kay kumanagawid, saan ko man napasamag na ita? No api kami nga mapangkay pala uminom iti adayo, mabaling kay mataginom dito eh. Wan anak ka, di lapang panunutan ti anak tiyo nga ni Abi nga ubing pay. Kasano nga rin no di kay nakalasat? Kasano nga rin di kay napagasatan nga kastilaang tinagbalin nga sugat yaw? Hindi naawan ang kumatama ni Abe. Kasi kamat nga lakayan. Ay naduro aya si ka kumamat iti mang bagbaga iti anak taken ti asawa na. Si kamat ti mangi dadaulaw. Ay saan ba't bakit? Ay kasti ko saan kami kumama disgrasya. Saan kan nga agrason pay? Di yulaan mo no kasano ti dandanag me. No apay ngamin nga uminom kay pala ti arak. Buisit na nga arak. Nagtulag kami kininanang kasinyong. Nakalpasan day din pa naka-aksidente da tatang kini Renato. Talaga nga agbalin kami nga istrikto kadakwada. Sana mabalin nga ipapilit dati kay Kedda. No dati kat maipapilit dat kaya pues ita, manipod ita. May bagami nga saan da nga rumrumar nga mapan makiinom, awan ti maaramidan da. No kaya dat iminom dalatan ito unig ti balay mi. Iti balay mi, iti paraangan mi kumpurmi, basta saan dan nga umadayo. Kinasalitak anasaya at ti asawa. Tumig ka kumamat kanyak Renato. Ipagpagapom kumamat iti anak ta. Uwin ko naklagaro din. Di tagal namin ka di mo kahit mabagbagaan. Di mo ka di kayat. Nga kompleto tayo lata. Kasano nga ro din no saan ka nga nakalasat. Basit balat sugat ko. Basit itaagim ng orod. Napakaruan ka kuma. Ano daksang gasat ko mga napuruan ka. Kasano kami pa'y kini Abi? Panunutan ko madayta Renato. Saan nga talakit arak hindi pang panunutan? Amirisip ko mamat adag di ibagbagaking ka. Saan ka nga kasilatan nga kanayo na kamadandanagan? Asyang ka kumakada kami nga aginam. Awang ka di ti arapa, bukada kami. Adda, met lagayam. Sungan nadam ko man tabagim. Di ka kumamin inumiti na labes. Uminom ka man dito ila tabalayin. Tapno natalgid tirik nami ti anak mo, Renato. Di pagyamanak mo't iti asawa ka sinyong
Natignay ko ti puso na kaday di nga gundaway. Ket sipo di din bayat nga agpalpalaing kadagiti sugat na duada kini tatang. Saan da nga inumiti arak. Saan da nga nakapagtrabaho gapo iti sugat nga sinagabada. Ket gapo ta addalaeng iti unig ti balay datatang ken ti asawa. Dituyen nga nasurutan dan tinakipagbuya ken nakipagdengeg kada kami kadagiti programa yo iti aldaw. Bakit? Alaunan, i-open mo ti Facebook mo ta agbuyatan ti programa ni Manong Neme ken ni Yungyong pagin-inanaan. Ay wen lakay, mabeam tayo naklaeng agpawpaw ta sumurekakton dita sila tayo agbuyatan taon. Alawang garaw bakit? Nangig mo datatang kinanang, Renato. Oh, wen. Panagina na. Maturog met ni Abi. Intan ito nagtisilid ta. Taagbuya ta ti Manong Nemi. Dati idikal man laeng ken dati problem of dati niyong. Alawen. Ibag man na. Pinilit na ngagbuya ka deto eh. Ha? Magusto ang matahin. Napintas gayam ti agbuya. Kada kita panagibasa na ti surat na Manong Nemi ken ni Yungyong. Kitwin ibagbagak pelaking kaidi. Nga agbuya ka. Tanaganas ti agbuya. Makaliwliwa. Makapidot ka pa iti adal. Uwin ngagpaiso. Detan. Nangrugitan. Intan iti silid ta. Napinpitas ti panagbuyatan no data sa dyan. Sige. Kanan na. May sagot kung dyan ka ti anin-anin ko. Be gentle please. Niyan na, hindi. Detan bakit? Dati kung kunaking kaiding agbuya ka. Taada love scene na. Lalo kini yung nagkaro ti pong pumayan na. Dati panakpak akong kunada. Mabasbasak pwede kiti comment. Dagat talaga nga. Pagargari nga agpaiso na kiti agbibuyan niya. Kitwin Imi-imagine pa ilain kit talaga nga. Talaga nga maibuyog matiriknam. Nukas ta. Sika maibuyog tiriknam. Kit uri met sino api si kalakay. Aminek. Hindi damog tagdengeg. Talaga nga. Makapaawis sirik na ka talaga. Kunak tupay king ka. Detan ni. Detan ni. Ala. Detan. Agkanaigdan. Uy nga ron. Di ka ron makatagari Tadigid na nga nasayaan. Pasensyakan, diyan ka mo ti aramidin. Diyan ka mo mayroon. Naglaglag mo detan. Di na pa mo araramidin na. Kit first time na nga ron. Detan. Nagbinisito dan. Uwen nga ron din niya. Naglaing ni yung nagbinisito dati karakter kat visit mo na ba't itakulap na. Uwen nga ron. Sige. Makati man bakit arakupin ka man? Ha? Makati arakupin ka man? Ni ay, uy Renato. Apay. Nadlaw ko, nadalapos ko. Nakaingingar. Kita tayo pala nga imingar. Bakit? Kung nagtupay. Tuladin lahing day siya. Siya tupay nga babae, makabuibuya at tupay. Sikan tulaki. Tikit mo sawan bakit? Bakit nga dingdinggim na to Doon niya di mabuibuya. Aggang ganas ka, mate. Bakit talaga Aglalo ni imagine nga siya kumaday ta nga babae. Ha? Adya tikit mo sawan. Ay na. Kung nadigiti agbibuya. Sabsabayan da kano deta no agibasa ni Yungyong. Ha? Di ka tikayot mo sabayan tamat?
Kitsi ka ano kayat mo? Datatang nga ta kininanang. Sabsabayan da nga ta. Tilad da ka. Bakit kin lakay dan? Kabailan da nga tapay. Ay, hindi mo ko na. Napigsa pala ni tatang. Api ka panunutin mi da. Di ko tibagbagita ti panunutin. Kasi ka ano, no kahit mo sabayan ta. Sabayan ta mo ta. Kit di aramidim latan saan mong ibagbagan, Renato. Uwan. Deta. Talpas na nagromansan. Datarog yan tapelaeng. Naguri ka, agtipon dagi di pagitan. Katenta di pagat anaytan, tasabayan tan. Sige, baybayam ta rumarumansan. No kung mga min itatay pa lang insapsapam ko mga sinabayan ta. Mayat kumadetan. Wow, nagingar nga paiso diti armas mo, Renato. Diyos ko. Naglaglag mo detan. Di na pa mo pangisarkan na. Kitsi ka, among pa iti pangisarkam? Ha? Api ko mga jakam mo. Kit nabayagin nga dinak. Nabayagin nga dinak sinagid. Urelo na bayag nga dita nagpapas. Bakit? Amok mo't pelat pangisarkak, ha? Maalaman nga ron. Isarek mo na itap na masabayan ta isudan. Okay. Dita. Urayam diti agpanakpak yung. Isabay mo tumot timang panakpak kanya. Aguri ka. Nailit. Apo, virgin ka im deta. Kit apa, umapal ka? Kit virgin akmot, idinadamo na. Isa anak ka umapal. Deta. Urayem. Sabayam ni yung. Ha? Isabay mo to timang panakpak kanya. Inton panakpakan mo deta karakter deta babae. Sige. Nabriyat ka no. Karugayam dati nga programa ni yung. Kunakmat king ka. Dinagmet ko mga deta didengdenggen yun, dita talyer. Tapag-urayan mo, di kita customer mo. Baka magustuhan dan to, hindi may agpatarimaan keng kano. Kasta ti patpatukar mo, itatalyer mo. Uwin nga agpaiso. Mga alak to, tidakkel nga speaker. Nadaitan to, ti patpatukar ko, ititalyer ko. Nagbayag mo, daitan. Alabay pa, ang urayan mo na ta. No kayat mo, ininayadin pa ilaeng. Sige. Ano sa morti sakit na? Dandanin. Uwen, dandanin. Sabayam ton, di pa nang panakpak na. Agore ka. Ikis mahit. Pasensya ka. First time ko karon. Inaris na. Baamon, hangko sabayanan. Baka lumok nang. Anya? Eksakto gayam si Mabay. Celia, bakit? Renato. Celia. Renato. Celia. Ni? Talpas kan? Imun unakamat ngam data. Diyan mo, nagalistumot nga naglipasak. Bakit? Suri babaam. Uret na jak agtrabaho ita. Ipaminduatan tulatan. Bakit? Sige. Promise Ipaminduata Uwen. Ipaminduatan to. Promise, bakit? Kasin yung idinasurutanen ni Renato nga asawa. Dati agbuybuya kami nga dua. Iti programa yo. Pasaray isupayan ti mga awis kanyak. Pasaray isupayan ti mga mangipalagip kanyak. Celia, paspasam na ta. Panaginaw mo, kadagiti nanganan tayo, kat ni dandani mga rugiti programan. Uwen lakay, alaing ka na tayo ti sinadtan, ta sumaruno akton. Paspasam
Kan, ingkantog bugo Wen ka din, ay nga. Di makadakis kasin yung ure no saan nga oras ti programa yo. Subsulyan na, dagiti napalabas nga episode nga di na pa'y nabuybuya. Agi replay, kat, uy, apay, guyudan na, kinta. Ada na buyak nga sa bali nga episode ti kay Probably of the din yung inta sabayan inta na uy kalkalpas tala itay aldaw ket mariknak nga rod ket api ngamin nga isurat umubra imon ket dakmat pagtab trabaho ni papalaingak pa lang ay na Diyos ko muntin aya adapi trabaho adapi ubrak nay inakpay ioper di kitila na ba alabaak into no bigat ket ni pangrabiin to, hindi ako pinakaluto. Intabiitin Ure pagbit lang. Alala, ay nasika nga talaga rin ato. Awan pilpilyam nga oras. Hello, Manong Bernard Bonos. Ni Smoky Dump, iti Abra Province. Happy watching. When kasin yung no idikat kid dawek nga agsubli ko mati kinarugso ti asawa. Kinarugso na maipapanitiya. Kinarugso na nga makinaig kanya. Ang imsibo di dinasurutan na maten nga agbuya kadagiti programa yo kat mayat mayamat ten nga awisen na, kuldingen na, guyuden na. Agad mabaybayak man di trabaho. Sagad idi nalaingen digiti sugat na nga mabalin na kuman nga agsubli nga agtrabaho iti talyer na. Angin, kasla agsasadot mo tan. Uy, apeda ka man dituin. Di met ada trabaho, di met ada umubrahim nga lugan aya. Awam mo dati akin lugan. Ituloy ko nga umubrahim madamdama. Kat apay, nabanog ka kadi? Madi kadi bagbagim? Saan? Di ka nagpaiswan na agmamayata kita. Anya? Oh, di ba? Nandani oras ti anan, programan. Intan, ay, ano nga antan? Ada trabaho, ada negosyo nga talyer si Renato. Ay na, mabaybay ang mati negosyo gapo ka dayta. Alis to lang dayta, uri aguber tayo makinto numalumun, tap numalpas ko di trabaho. Basta intan, hindi ito ko talaga. Ay, ape nga kasta tilangam, Celia anak ka, nanang. Ape nga kasla, sa balit tilangam kasla kala na banbanog unay. Aan ko nanang. Ay na, ay, kasi ka nanang. Ape nga kasla blooming na blooming ka ita. Ay, ape nga kasla kilkiligin kayo nanang. Ay kuha nga ni tatang mo. Ape ni tatang. Ay wingayam ni tatang. Manumot ang makita ko nga mapanititalon. Ay, kuha nga anak ko. Anya nga kuha nga nanang. Diyak man amo kini tatang mo. Tabigla-bigla mo lata nga. Nagbaliw timod na. Sipod idi saan unay nga amin inumiti arak. Sipod idi kadkadwa ka agbuy-buya ti programa ti dirmanong nemi ka. Kat anya nanang. Amumlatan amalasang ka. Ay, di yu ko naen nanang nga aging gaita. Kadayta nga tawin nyo. Ubrahin nyo pala dayjay. Ay na, napigsa pala ni tatang mo. Anya? Ay nula ko masa anak pa nga menopause akat baka agading ka kumapay anak ko, Celia. Ay nanang. Ay, ay, apo, ay. Magusto ak man dati mapaspasamak kini tatang mo. Katsi ka, kumusta nga iti asawa manak ko? Agpada da kini tatang nanang. Anya? Nagsublit ti kinarugso nang agpaiso. Ang nasubraan naman. Taurin no ada trabaho na. Baybayan na trabaho na. Numakalagip. Guyuden na. Isarek na iti silid mi. Katni. Amangan mabaybayan na negosyo na kat agreklamo na gadi customer na. Ay niya. Madimot ano sobra una anak ka. Isupay ananang. Ay na.
Umanay ko mamat na maminsan, mamindwa, mamitlot, makalawasan saan ka di? Ha? Ni tatang mo kat maminsan may saal daw. Anya? Akit umanay ko mat maminsan may saal dawan. Angim, timot kayat na, numalagip na. Ay na, ipapilit na latat kayat na. Kat ni, kargat na mat nga rod nga kalkalan dagiti napalabas nga episode ti programa da manong nemi kini yung. Mapan nakalkalan dagiti surat nga dinanang nangag. Kit namangag na malagip naktumanan nga guyudan na anang. Ay baba am tabagbagaak ni Renato. Amangan kat numasobraan yaw. Ang mayat mo't kididay ta. Tapno no, bareng manayunan ti anak yaw kat manayunan mo ti apu ko may. Kumaananang. Iso nga pagpabasulik no maminsan kasinyong tibagik. No ape nga pinilit ko nga makipagbuya kanyak iti programa yo kini dadin. Diyak mo din pagarup nga dahi ti tagbalin nga parikot ko. Diyos ko. At dapay na minsan. Inta na bakit inta. Anya manin si Renato. Alan adangor nabuyak. Nabuya manin nga. Dati programa ni Kasinyong yung idilasir. Nagmayat ko nam. Intaman. Tatuladin taman. Sabayan taman. Ay na Diyos ko. Ay adyak pinakadigdigos. Okay lang. Ay na. Halos may saal daw nga adyak nakadigos. Tanim nakatado tinay na ipinpin nga trabaho. Gabuking ka. Okay lang. Ay na Diyos ko. Ay Jack pegi di malabalabaan na di pantikon gabuking ka. Okay lang di nalabaan. Basta intan. Unay ka mo rin ato. Balakadan dakman kasin pangaasiyo. Kasano kapag sardengin ti asawak. Ket dimet ag sardeng ti programa yung. Ala, api papasulit ako. Kasano nga bagbagaan ti asawak nga madino nalabas unay wano sobra unay ti kinarugso na. Tama nga no mabaybayan nang agpaiso ti negosyo na. Mabaybay ak mo ti trabaho ti unig ti balay. Pudno nga naganas. Pudno nga naragsak kami tunggal agpapas kami. Angim adumat dagiti mabaybayan mi. Kas kumati anak mi. Nanang, abi anak. Nanang, apid, di nagmitultulungan ti assignment ko, nanang. Ha? Kanayon kayo madlatang agpupupukin kini tatang. Magitag kanayon pinakasara di tatalyer ni tatang. Kanayon kayo dati kwarto. Pasensya ka, nanak. Imbag pa'y ni Lola. Ni Lola timang tultulong kanyang iti assignment ko, nanang. Sika, at tagal na taon nagtisilid. Tinagpay lot-lot ti pamigat ko, nanang. Ay, anak ko, sorry. Dahil nga ro di pag-ibusan ti surat ko kasinyong. Jakmot kaya't nga ibagay iti asawak nga di ta nagbubuya. Dakas lang maikawa akman nga jak agbuya iti programa yo. Ang hindi lang mabalin kasinyong nga medyo sa amunay nga ikarkaro diti pa nagibasam ti panakpak. Tabaring no mangliwat mo ti asawa. Tulungan dakman iwanwan dakman pangaasiyo. Baka na masubraan ni Renato ke bakit no agkalkal yun to. Nadi nga rod kasi nyong di pakasarita kat sabi ko mada na ibati ng adal liliwakin pagsarmingan ti biyak kadagiti padak nga nagbuyak en dimngeg. Iyon na akong tiagyaman kadagiti makaitad ti balakad.
Ket agyaman akmet ken kakasin ti anos ken laing mga nangurnos nang ibasa ken nang idrama toy pakasaritaan ti parikot ko. More power to your program and God bless everyone. Toy kanayo na makuldi nga pagayam mo. Celia, Itilawag City. Oh my God. Basol pa yan ti dirmanong nemi programs. Deti nga problema yo kasin. Ala sender agyamanak. No pekasta agyamanak ti panangiburay mo kada kami deti pakasaritaam nga nang tedti nga addaan na nga nang tedti parikot mo iti biag. Alaget itinagan iti Nemars Studio Family iti Dear Manong Nemi fan page iti si Bobokela Pamilyami. Sorry no da kami man ti akang basol no abe nga nagsubli ti kinarugso ti asawa. Sorry no da kami man ti akang basol no abe nga medyo insardengan ti asawam ti panaginom iti arak. Tad addamot ten nga agbibuya iti programa mi nga no makalagip ke agpapas kayo ti ragsak. Sorry no da kami man ti rason no ape nga maaddaan to ti ading ta anak yung ani abi. Sorry no da kami man ti aking basol no apay nga naragsak manen ni tatang ken nanang mo. Sorry ano basol mi man dagitoy. Ang imti man lang maibagak. Sika man laeng ti mapanpanakpak nga agrekreklamo. Sika pala ti babae. Nga kanayon nga maitayok iti ragsak, maitayok iti kangatuan a langit nga agrekreklamo, nga agproblema. Baybayan nyo tatalyeren. Baybayan nyo dagita trabaho ti unig ti balayen. Ti importante naragsak kay nga agasawa. Amunahin mabasulin na kambingin dati. Ay na Diyos ko ay